This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Meghalaya High Court Kharartrek Julia Orjapson, Klapendu Shipor, Hukum Khasils Autonomous District Council, KHADC, Pynhap biang ginong tray kibelar Thungkampura ni regularize kum ginong tray casual. Kumersyudo bakum bakat prangot ginong tray la mudoi de red petition civil. Persya eka hukum ke KHADC kabla penmi eka live hotrek cumang arja option. Ka single bench ka High Court bakuntob Justice B Bhattacharjee hak hukum jung u long baka office order kam kedau bagi nong mudoi gi opriang gi notice lani ka ching ailat bar sngap asyo ban Pynhap yaki kum kinong tray casual. Justice Bhattacharjee hak hukum ulong ka office order kecing Thungkampura gi bamudoi kalong sabar ni gi rule balaang bagi dai gi daw ba pendo e kecing Pynhap no na kecing Thungkampura kam kedau syai pat yakinuk ki kendon amsum labut habu Thungkampura yaki yaki kam juginong tray la pelong pura hakitarek benai bat snem per da KHADC baka order badangsen kelakta e palat arfongut kinong tray Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya